Argentina 2 England 1 ni zan chu ka chan ten chak ve tat mai video ma salaman react tong khan a chak nge tu ri ka chan ve du to ka chan te a pi ngan chak lo ka tia ni zan chu Messi te ka chan ani an chak tat mai an nuam khop mai mut po atui ani hemi hi kan react ka kan soi zau chan mai in a game a hian in soi tu ra tam mo hemi hi kan soi chan mai in hi kan en ho photang I hun nei na zirlo wangin ini samhan lo ni mai thei I har sana chingfel turin itan RK construction an ome I boipui ngai mi lovin soil test le building permit an boipui sak thei cha civil engineer architect monitoring na noya in hun lai atanga building sakzo athlengin an tho sak thei che ani tin I in chung chau chei that edu point red niam takin an khoi sak thei bok che chu mai ba ka ceiling specialist an nia biak in le ko han building a red niam te in an siam sak thei boke I building hui to tak kha thia kher ngai lovin athom that na column strengthening retrofitting anti thei boke RK construction 8837 333 RK construction te in mama huna in lo dor ve theu donia o chuanin amma sapera ka soidu chu Messi a khel tha turu rem rem khop mai ni jang kha video masalama po soito an khel rei telanga an khel tha tel don ka ti kha khan ni jana kha na chiang le ani a chiang khop mai amaro chu an ron khel tha tel alai ke kha a in tan har lu duga minute som riat panga na vela tang khan in an ron khel tha chho chana a den rem khop mai ni jang kha chu chuan amma sabera chuanin Messi hi aro puina hi appreciate tur mo appreciate the greatness while it is here kumsang ni somni pahnia World Cup champion a kumin kumsang ni somni par World Cup hi kumsang ni somni pahni ai khan hi a khel thadai to ni voire da pet goal to a voili assist to a voi somni par chan sa siam to a chu baga chuanin voi somni pali successful dribbles anayani turu khop mai kumsang ni somni pahni ain kumsang ni somni paruka hian a khel thazo kha asap tong takin he is aging like fine wine kanti angkha khatiang kha ani Messi himo chuwan chonin amma sabera chonin appreciate greatness while it lasts kami kha ke jo apoi mo khatia two fans ponila Cristiano Ronaldo fans kane jo mo kangai sa Cristiano Ronaldo amaro chu Messi ka khorhan jong lo a kheli munom kati chuwan chon appreciate greatness while it lasts tu te mo Messi versus Ronaldo ti wanga lawin ti ril run na ti ang chi ka ka ti ni velo mo chuan England 1 Argentina 2 a match statistics han en lokila thil dang kan soi main Argentina lampang hian in voisom palian etema chumi voisom palizing a chuanin voiruk hi goal zone an etema ni England hi voiruk an etema goal zone a voithum an etem thung a possession de hi Argentina 64% England 36% First half attack chuan England khan khel thave pa ngai second half apo khana zia chhoviau amaro chu second half coach decision England coach thutluk na dik lo lutuk kha England khan an tour ni beri na ritani this one in kan react chho tana chuan amma sabera ka soile du chu amma sabera ka watingun ta tak ka soile du chu ngatinge mi hianin reels atangin ngatinge information ni la ngatinge reels I reaction min ti video pa ngai hi mo in YouTube channel hi nei veta ola react tum lamo tumula in YouTube channel hi na tour don zone te LPS te news media lian tak khovela mi te po hian ngatinge FIFA World Cup 2026 trademark club hi an ma ni channel a hianin ngatinge an play ve ngai lo kan ti chuan a theilo an trademark video in block zel a hlom channel tan chuwan chuan ti hen ka soi top thei tu hi a boring don lutuk ma se a boring lo na turin tiang hianin Instagram ami ka zong khom sham zo ka lom hlero tungai ron soi sel na se kha IG reel sami news chu tiang lam ni lo a boring in ti lo nan hi ka ti ni tereka hi ni za England le Argentina tumma boy noi an WWE kha kan en lo chau ani a chang kha chuan mo a ti ra tang minute ni thum ve la tang la a bon chho ha rem khop mai ni san England le Argentina in khel kha chu chuan hi England chak lo na amo phurtu ni berin ka sia referee kha da thang ni za na kha chuan referee te kha da thang controversial tak kha chu om ve reng tho nakina kan react thawang amaro chu England chak lo na bulpui ber chu referee an controversial mo Argentina an chane mo England an chane mo coach ten tactical decision an siam sol to chuanin team te khan an tur tho a chan chu a gol khung tu la chuaka chuan rai sakha kha ala chuak bokani midfield poimo lutuk chuanin Messi voi ni ron asisa Argentina coach te an bon England hian out coach ani baka zeblo zon mo hey
in ni ve em chu ka selawa amaro chu hey England hian in India lo colonize kwal to vel na awang hian mi tam tak hi chuan in England hi tran view ma se dei tran hi har ka ti ve tat ke mai chuan England tak hi chumo an mani chu ko ngai sang tho amaro chu game a tak chuan te va tran va ka hi ma na hei England khole khovel mun sang min lo colonize kwala ka tiang vela history an lo nei to na hian in tran hi har hi ka ti ve de upha a ve mai chuan in ke ve mai hian mo ti chuan adot le a chuan in Hurricane a tong chu ka ni like for large parts of the game we dealt with him really well but as always with the most dangerous players in the world when they have the ball in the final third they can create something and he done that again today. He's obviously one of the best players ever for a reason. Kha Hurricane upon Messi ro pui na haron appreciate mai ni anin tuma an hela wa pa takin kan chak lawan diam pom mai a chuan Messi ro pui zeron soi ni hemi hi athakop mai Hurricane te po hian in an appreciate ni khati mai tur kha nia chuan adol leng kal leng ha lang hei hi apui khop mai Spain le France in khel le Argentina in khel khai ki ni em ngong hian nhìn nuôi England le Argentina ha chu oi sang ha chu apui rem khop mai thina na noi lo thei lo amaro chu thil pakhat hey commentator te na an mani thu soi ngai tu nai karon play do na ni ta hen in zedan so in the commentator was fed up with the referee constantly favoring Argentina that he exposed them on live TV te ni hemi om sia chuan in commentator te hian in referee na Argentina a chan le lu tu ka hi an ninga an ron soi chuak ati na kha ania han ngai tha chin photila thil danga in lo boi ma khan ngai tha photang Off in front of the ball, a corner's been given here. Yeah, the referee wasn't sure. So referee in corner ni don lo a chiang lo amaro chu Argentina ten corner turante an wange na chon referee khan in khanin corner a pevele mai tiang so khanin commentator khanin aron soi ni kha chu eng po chu ni se commentator ngai dan kha ani ve mai a commentator ngai dan kha Messi te tran vak lo Argentina te tran vak lo khan he tiang hian propaganda ang deuh khanin an lo thedar le ani chuan Messi hi athuak that je hi tuna hianin kan enang han enang he ta tang hian hei hi chu FIFA camera thu la kan ni lawa fans ten an lo la kan ya engma poina am lo okay heta hian mo Messi hianin hei aron cross don ti hi England player te hianin an ring furani chu van chonin helaya player pakhat England player pakhat om ngei tur kha hela ba hen te na vakal phei ringot don mai ani achan chu Messi hianin across turanga angai kha lovadan ve atum ringot chuanin hei England player te po hi tu ma am kal cholo da headline te dan siam ta pani chuan Messi khi te hianin muang chang in ron khal phei ani atinghal buan lo muang chang in ron khal phei phot ti hian chuanin game rita hei hepa te an ron kal nai zel ti a hian akal kong athak thu tanga chuan Messi na across lu hi heng player pathum te hianin an lau don lutuk amaro chu cross lu talo khan helai hianin a pass pheita ani mo khi Messi passing bon em na nia chuanin a pe ta tak phei hi chu a pe sir over lowa alai atang khanin ten a sir lampang pan khan apa keeper po khanin safe om tak chu kalo tia amaro chu apet kha a curve nal ema tin player ten tama keeper tang hanin atira ball ron thlok phei hal kha a mulok lo phei chuanin safe vak ngai nam lo ni chuwan chuanin kita hianin Messi na player te an hip te ama lama chumi hnuwa player a hip hnuwa khanin hatia space om na zan pass phei kha tak kha Messi a game bon em na chu pet goal kherlo ma se pet goal lo po hianin game hi a impact thei ani ti hi a chiang em ani heta tang kan en lang ki tian a dribble player England player han ron pan phaya pass phei pet goal hal mo kha tak kha a bon rem khop mai ani chuan thil dang kan en lang khatianga a pass pi alama hi opposition player te an body language te engeti antum ti te alo rit hiam mai bak a khan Messi hi a positioning hi a bon mai ni a in da free thiam hei tu na te po hianin England player tu ma hen an check lo tu na te po khan mo tu ma han an check lo a free lutuk hei hele en ro hei a in da phei le heta hian a free le ti khan a hian adu to kin ti khian pass a siam le mo chu wa chuanin a positioning ring ani zan te po khanin kha fak kha a phu ka ti mo chuanin adang le a chuanin Messi hi kum som thum pakwani to kum som thum pakwani to heti hianin ball la control ne em secure lutuk rengot atopa fall pop man na ve viong kha chu
kha karon tilang le du boka ti chuan adol le kan kal le nga lang hei hi ni minute somriat panga chung kha chu England khan him ve char minute somriat panga na tangin an ron khel thadeu thut ti mai la goal an khung tran an khel than na chu rei tran to ama ro chu goal an ron khung thut minute somriat panga na chuan minute sari chungin ti khanin an ron overcome aram comeback mo bon mazin ni zan kha chu mo chuan hei hi anu iza tha ka lâu lần là lâu la mà rồi cái cho nên nuôi rất thắc cái tiệt. Bro, the top 3 players are looking good. In my opinion, the best 3 players. Argentina team top 3 players. They're warming up right now. I didn't warm up like I didn't know any. Hey, Argentina player. Kêu, top 3 player đó, vâng, bot name. Sheesh. Hey, but England fan that demo. So what's that? The hundred is car on sema. It's one who is a attack. The Amaro so hey, Messi hardcore fans. That's one in low land don't take a share. Amaro so lack na turu is one low insecto. It's fine. Enjoy him. Memero. Juan hemi po he avahan bon hetile corner. Cross lun hal pop lo han an pasa chuanin mitam takin khatianga Messi na han pass thuak ball lo dong len le kha offside an tia offside lo ni edit ta oma ara kha chu offside lo ni chuan offside lo cross lun ngal tamai lo chuan player hi ti khianin an la chuak le te 1v1 khi na khel pui le photani an la chuak le te chuanin cross luta her goal su bon cup main zang ha chu hi 1v1 khel pui te chumi thama cross lu tamo ha karon tilang le duwa ti chuanin hei hi mitam thekin an soisel na nia khi chu an soisel na khi chu a om ka ti ve tho a chan chu Egypt lampangina an pet goal khan Argentina lampangin fall an tia heta Egypt te goal line zone vel a low fall kha var mang khan an cheka Egypt goal kha an cancel le ani hemi video e kan enanga hei England player hen in bowler on khoi masa chuan Messi here in England player ke hi ara sakta ani England player po here in na ti khop mai ta khian mo he ke ara saka ki England player te khian in an complain ve nge ve lo ka se chuang lawa amaro chu kimi khi ara sakta chonin ball khi ti khian in alata ki tinga ball alak saknu khian in Argentina hanan pet goal ta kha Egypt te nen kha din an anin ang dewani an pet goal dan te hi mo kha England lampang in han complain se var mangin han cancel se chu thei ve om tak chu nia khami kha ka kan ron soi ve mai ni an ron da chwa tak si a chuan lang an lo tur ka ti kha lan da thei ve tam bok se buai tak hi England defense ani ni san khamo an collapse tiang khap mai England defense kha no is attack England defense om sia nei talo Argentina ron dak kir đi ra khá cha bắn về khóc mấy giờ đang cần en làng hi minute som riết chung Argentina hậu khel đá ta nè anh ti thầy lâu England in an defense này ang rank khop mấy amaro chu minute som riết pangana ini dep thut mấy nè cho anh hi mi chen khá cho anh Argentina hay an fall mà anh nói thế mà rồi chúng ta rằng physical version phim này Argentina làm bóng khel physical England làm bóng khel physical anh trăng tí khá suy ta nè ni rằng khá chuan mo anh trăng khó mày ni rằng khá chuan soi thui vào cái ai lo chuan hay nghe Bellingham mày hay ni na top pa Argentina player pakat hi abenga hay lai hay pa hi abenga Bellingham here in Spain trong cái thiam chứ bảo cho nên hết bao here in anh money tắc lâu soi nghe thì khán nên lâu sẽ thiam rất mấy ni Bellingham here mo sắp trong thế pon soi pon thì thế mà nó sắp trong soi chút cái ring trong lâu Bellingham sẽ thiam lâu tu thế pon soi pon thì mấy thấy mà sẽ trong hai lâu sẽ thiam và rất mấy này bé anh thì buổi nor buổi game zone hùa mo trắng khóc mấy ni rằng khá chú khá anh này Argentina thế còn comeback cái trậnนั้นchắc anh rằng khá chú chuan Spain le Argentina hian tu zo cái trận đón khá chú video sẵn ni rằng khá chú mu no mani chang khá cho nên WWE lâu châu pui rem khóc mấy video này anh phải theo đó nè